January ni sompali sang ni somni paruk ni lai ni ania bazar thlir tu te chibai ule Iran ramsum le pai din munata niam zela nimin khan Iran poisa Iranian real hlutna le Iran ramarang kachak mante tar lang thin tu bonbas.com chon Iranian real hi atlak niam lai ber ni in Iranian real maktadoi khat noi li sing ni sang ko zanga le US dollar khata in tluk an tia India poisa cheng khat le Iranian real sing khat sang ni zarok in tluk me kani Hetila hian US President Donald Trump chuan nimin khan Iran ramsum don puiram te hriat tur thu chu arum tak mai ti chuakin Islamic Republic of Iran nena insum don ton ram te chu thil zong zonga tarif za somni panga kan lak sakang he thu pek hi thu top le huap zawani atiani he Iran Supreme Leader Ali Khamenei chon social media changlet ve ngalin Iran namro pui tak chuan mel ma te mit hmuwa ani na dik tak pholangin channa pezela US politician te hian thudik lo be chana thil ti sim sela anduam na thinlung chetak hi ban san ro se he hi vau khan na ni tin exa aposani Khamenei posi US politician lar Senator Lindsey Graham chon exa ron changin ayatollah lo hriata tan tunma angin kan tong tam tawak lova chu chon ilunga ti oil lawem ni tunhnai American politician te vau na chungchanga chuan Moscow khopui chu thasik man na nuam takani karing drone lawang che Iran ro pui le ro se ti na posa Ayatollah Khamenei chuan Iran rama boina chuak mek awangin Russia rama tlanchiat dan turangai tu ati thu thang mek chu aron soi riani Iran ram tol chung boina chuak mek a thiza ta chiang hlei theilowa Iran ram thu nei tu te chuan mi sang ni velan thi to ni in an soya heng mit thi te hi Iran sipai le police te tha ni lovin miswal le firfiak te tha an ni anti heti la hian Iran ram ep tu party te encall website Iran International chon sarkar in mithiza tan puan hi atlemu chuak hle ania soin alo bera Iran sipai te chon lungoi lo nalan tir tu mi pui sing khat sang ni velan that to a he hi tun hnaya Iran rama in thana rap thak berani anti thung Iran International ten mithiza tan soi hi human rights group le media tamberin an soi aina tam hle a heng pol te hian an fin fia thei chin an tar lan thu le mithiza dikta hi an tar lan aya tam de ani an rin thu an soi ve thawani Iran Supreme Leader Ali Khamenei chuan an rama boina siam mek tu te chuna takademin nizan khan teran le khopui then khata misual rolin an ram thil ngei na satakin an ti chiani heng mi puite hian US President laka be seinan neya hetiang misual te hi kan ram ti chetu te an ni nol ngamang u atia thil tha ti che ringot na nei top mai te po anomani atibok Iran International chon mi sing chong that tu te hi IRGC le basis sipaiten ni thu sain hetianga in thana hi lungoi lo te le veng him tu te in nor na wanga thleng ni lovin omjenei taka sarkar malak na ni antia he malak na hi Khamenei thu pek Iran ram hruai tu senior te hriat pui ni in Supreme National Security Council chon silai mang turin thu pek an ti chuak ani antibok Iran International chon mithi sing khat sang ni velanom to thu hi an rin thu a soyan ni lo thu tar langin Iran Supreme National Security Council mi le sa le IRGC baka President Office a thokte tangan hriat te mitnge ya mutu te thu soite medical official le damdo in sang data an lak khoma tangte an chu tania uluk takin an thlifi ma nen non le vek ni in an soya he data hi uluk taka fin fe in kong sang a fin fi nuwa kan ti chuani antia mithijing a hian kum som thum hnuai lam than hem takan tel ni in an soibok Iran International website chuan rampuma internet ti topani wangte media ti topani wangte journalist le mita mutu te vole ti thai an ni wangte le inbiak pon man lei thailo wangte in mithizat fin fi tur hian hunan du reya anta langtlai ta ni ti an soya Iran sarkar thu nei tu te chuan ven himna ta na poimo ti chuan lamin hetianga in thana rap thak thleng hi an thup theina in biak po na chi sang chu na satakin an ti boi ni in an soi Khamenei ro rel na du lo pol an nia wangin Iran International hian Iran sarkar chu na takin an soi sela mithiza tan soi hi khopui sang atanga an don kho mania mithi te hi IRGC le basis sipaiten an ka hlum deuh vek an ni antia Islamic Republic hian khovel ram dang telaka Iran mi puite khong sangin an thil sual ti thupan tuma thudik chu chin chiania an mi tha tak te hming hi phum bo hlena ni lawang antiani heti la hin Iran sarkar chon nimina tangkhan international phone call chu an ram chunga man the ni le ta ti an puanga
internet le message sero alaman theilo ni in Associated Press chuan an soi thung international call aman thei nuwa AP chuan mita mutu te bein Iran khopui terana chuan nili le chan veliam ta chung khan sipai tam tak duty tiran ni a beng le sarkar office enga moza thalani a ATM booth tam tak ti chiatani thu an puang ani nimin tlai khani US President Trump chuan a social media platform Truth Social a thu chu siamin Iran mi puite chu tual thatu te ming chin chia tu Russia tirin until ti man pek tiran ni ang ti a hrila Iran official te nena meeting nei tura ro manda lo siam to te pot hul vek ti asoya Iran pasal tha te u beizel ro in rama hun poimo te khala zel ula tual thatu le nangma ni ti boi tu cheu kha chin chia ula until ti man sang tak pek tiran ni ang ati Trump chuan lungoi lo nalan tir tu te thana top ma lo chuan Iran official te nen kanin belowang tanpuina ron kalmeke ti apos bokani nimin khan German Chancellor Friedrich Merz chuan Iran rama sa kho ho tu te ro rel na top nai to ni na soi Merz chuan Iran rama ro rel tu te top na ni chu kan hu me kani Ayatollah Paul te hi mi pui thanan ni lova mi pui te nan do me kani atia Iran up to Paul te nan mi pui te la ka tharu man tho hi chakna ni lovin an chak lo zealan tirna zo kani a atop thuai turani atibok European Commission President Ursula von der Leyen point Iran rama mithi pung zel hi rap thak tak zeta sipai te manga tharum thoa zalen na salbe ni hi na takin kandemani ative bok tunkar thotan ni khan China rama ro relai Communist Party of China CPC palai mi paruk te chuan India ram khopui ber New Delhi ron kalin India ram mai nilo khovela political party lian bera inchal India ram ro relai NDA kai hroi tu Bharatiya Janata Party hroi tu tenen meeting poimo takan nei India le China te hi kumsang ni somni Galwan Valley boinu khan in ti thatton tuminanin berenga kumsang ni somni pali October tha khan Russia ram Kazana BRICS Summit line Prime Minister Narendra Modi le President Xi Jinping te chu anin biani kha CPC palai te hi CPC Vice Minister of International Department nilai Sun Hayan howin an ron thoka India rama Chinese Ambassador Zhu Feihong po atelani BJP palai te hian Party General Secretary Arun Singh chuan ho ve thunga BJP Foreign Affairs in charge Vijay Chauthai wale chuan heng party pani ayo te hian an party inkara in biak po na thazok omzel thei dan turan ngai to ber ni na soi nimin khan CPC palai te hian RSS roi tu te komin Delhi kopuya RSS mun pui kisaf kun sa an leng boka RSS chuan agenda nei lem lovin income ho na satlian nei tian soya he meeting a hian RSS ho tu pa Mohan Bhagwat chu azin chu alai ani wangin a tel velawani BJP le CPC te hi tunma poinan lowin tlo ton to thina BJP palai te chuan kumsang ni chawa po khan Beijing khopui te po an lo han tlo to a heti lai hian kumsang ni somhnia galwan huna India le China sipai ten in vuak waka wang khan India le China inkara thalowa khami nuwa tang khan tun trum hi BJP le CPC hroi tu ten in kom ho le na ma saberani Congress Party chuan BJP le CPC palai te in kom hi than ti lo thu le andem thu an soya China in Jammu and Kashmir Saksgam Valley chu an ram ti thu an puan lai taka BJP in CPC ho tu ten kom cheng ril rungen put ti an zota ramle nam aya party da masa BJP an puani Saksgam Valley hi Jammu and Kashmir le Ladakh kar che phai ruam kilometer sanga bialania kumsanga zakwa somruk pathum kuma Pakistan in China pek China Pakistan economic corridor in rem na manga China ina cheitak phai ruamani Saksgam Valley hi Siachen Glacier marlama om Karakoram tlang chon noya omania marlama China ram jingjiang bialaria chimle khothang lama Pakistan thunun Jiljit Baltistan ri boka India tan Siachen hi Pakistan ram riven na mun poimo takni in Karakoram pass chu China ram thlir na mun thatakani boka kumsanga zakwa somli pasaria Jammu and Kashmir chu India rama betin Saksgam Valley po hi India ram ni ngal mai turanga yani a mase Pakistan in an chu sandu tlat lova India in taka soi sel chungin sangha zakwa somruk pathum khan Pakistan chuan Saksgam Valley le Yarkan River te chu China kuta a hlanani hemi nu hian China chuan an ramlam Karakoram tlang atangin Saksgam Valley po hian kongpui nuam taka siala Pakistan thunun Giljit Baltistan kalpona ni boka he China kongpui sial hi kumtluana man thei
kilometer somsari panga jeta thuyani tun thani ko khan India ram External Affairs Ministry thupuang tu Randir Jaiswal chuan sangkha zakwa somruk pathum kuma China Pakistan boundary agreement chu India ina pompui ngai lo thu sain Saksgam Valley hi India ramani China Pakistan Economic Corridor CPEC po hi kan riat pui lawa hemi hnuai na tho in India rama paltlang po hi kan riat pui lawani atia Jammu and Kashmir le Ladakh UT te hi India ram bung khatan ni thu Pakistan le China thu nei tu te hne na voi tam kan hril to ani atibok heti lai hian China Foreign Ministry thupuang tu Mauning chuan media briefing anaya India ram ho tu ten kan raman ti chu China ramani atia kan ram chunga hna kan tho hi rem lo na omlo kumsang kha zakwa somruk chawa China le Pakistan in helai ram ri hi kan ti fel vek to ani CPEC hiram pani inkara in rem na ni a Kashmir chungchanga China din na nen inzom na nei lo atibok Myanmar ram in thana chon sipai ne na thok ho Union Solidarity and Development Party USDP te chon ne nan chang ti an puang Pontongin sipai ro rel na hnuai en thlan buat sai hi tun thani somni panga hian vote thak tho thum na le hnung ber nei ani dona USDP hian vote thak tho ni na cholni liam ta ne ya khan si ja si somriat pasari lain tho khatna ne na bel khomin si ja somsari parukan la tling to ti an soya Myanmar Parliament Lower House a hian si jali somli amin si ja somchu sipai ta na hawan ya wangin si jathum somthuma in thlanna nei ania vote thak hnung ber nei ani mai ni USDP hian majority an nei man to ni USDP hi sipai din political party ti po sai the ania an hroi tu te jinga sipai officer hluian tam hle ani kumin mars thla hian parliament thut khom an nei be sai ania heta hian upper house le lower house MP te chuan an ram president turan thlang le dona sipai sarkar ho tu min ong hlaing chuan sipai ho tu ni na ban sanin president ni zuya tum don ni in sai ani Nimin Khan External Affairs Minister S. Jaisankar chuan BRICS India 2026 website logo le official theme te tlang zara Jaisankar hian India chu BRICS chairman ani chungin he website a hian BRICS meeting le thilpoi mo dang tar chu thin ani tur thu a sai External Affairs Minister chuan BRICS chu in to khom na in biak ho na le tho ho na poi mo ania member ram te anin mu khom thina wangin thilpoi mo sang sanga in riat thiam na le tho ho na tha om thina khovel ram sang sanga boruak dom lo thleng thin ti re dan turpo olsam taka soi ho the ani thin atibok kumin January thatira tang khan India chuan Brazil kuta tangin BRICS chairman ni na hi la a kumin kum top hian chairman ani angin India chuan BRICS summit voi som pariat na athleng don ani bazari lo thira wangin kan lo me